Ну, как обычно, салям, джамагат, халям. Короче, сейчас загрузится один скрин. Вчера только я говорил 69, что такое 59. Бүгін қарасам, мына қазір қарарсыз, 118 мың просмотр болған. Вот мен, конечно, само собой рахмат, кем қарағанларға. Удивляюсь бірге енді. Мына орысларны, получается, сігірге дегенмін, нәрсе дегенмін, білмеймін нахуй. Ну, недедір бір видео енді аузына түшім. 6 апрельде yazганмын. А он только вошел в тему, только что-то людям понравилось, оно зашло для кого? К людям, да? И бик қызық хал енді бұл. Білесің бе нәрсеке, что орысларны сігірге прям все хотят, но в то же время бір кім жоқ, білесіз ме? Ну, сігірге бұлғаш бет, ол бет конкретно уже надо ведь Башқұртстанға, Татарстанға нешіктер уже сплотиться и создавать группы такие, чтобы уже могли бы нәрсекей құрал, алырға қолға, уже соғышырға конкретно, а не так, что лайк, просмотр, всем нравится, а итог какой? Итог, шел, как это, диванные экспертами, блядь, пиздец, блядь, попиздели и все. Шуларға еще раз говорю, орысларны сігірге болғаш, оны в натуре сігірге керек олар, в натуре. Как мен кеше стримда да сөйледім об этом, бізге нужно создавать кровь из нос. Отряды и так далее. Қошан қатла мы будем этот мусолить, блядь, как говорится, чесать яйца свои. Тезірек қыланырға керек, құтпақ қошлап ятмастан. Шунарға теге, как всегда говорю, орыслар бізге бір қошанда дус болмай. Ол біздің пожизненный душман, как еврейлар кебек. Шундай душманлар алар, потому что олар біздің орынларда расслабились, бүтін жерде өзінің русский общинасын шығарған. И біз үшін олар ұтпаққа да керек тұрған халық. И само собой, постоянно напоминаю себе и всем, что никакого 30 лет там, как Габарасов говорит, языка не будет. Ұмытыңыз, біріне 30 жылдық тіл болмай. Біз кере тұрған болғаш, біз ала тұрған болғаш, біз конкретно даже уничтожить тілні, мәктәбін, бүтін нәрсесін. Бізге оларына керегі жоқ. Шуны нужно зарубить себе в нос, блядь. Что бізге орысны тілі 30 жыл этот керегі жоқ. Ол бізге бір нендей файда кетірмеді. Өзіміздің тілімізді ұмыттық. Өзіміздің тілде сөйлей білмейміз. Короче говоря, бізге только избавиться от этого узкого мира. Вот и все. Башқұртстаннан Татарстанға. Шунарға, дуслар, олға, күрәшке, этот, как обычно, все говорят, подписывайтесь на мой канал, короче. Вот я тоже говорю, подписывайтесь на мой канал. Вот так. Но подписчик, блин, далеко не пойдешь. Нужно вооружаться, дуслар. Жить-то уже нахуй. Кутак кошлап отыраға. Давайте.